Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo bwo gukata ipantaro y'abagore. Yes, rero niba utari uzi gukata ipantaro y'abagore, kurikira iyi video kuva itangiye kugera isoje, umenye uko ipantaro y'abagore ikatwa. Rero hano mfite ibikoresho, mfite tise, mfite metero, mukasi, rate. Tise rero hano irazinze. Ikintu cya mbere nkora, ndaca uyu murongo wamarije, maze ugaca umurongo uhagaze wamarije. Hariya ndi guca marije hari riziyeri, ku buryo iyo riziyeri izavaho. Rero niyo mpamvu ndi guca uriya murongo wamarije uhagaze, umurongo ugororotse, ndi bufatireho ibipimo byanjye. Yes, ikindi rero nyuma yo guca uriya murongo uhagaze, ugomba gukurikizaho undi murongo nanone wamarije utambitse hejuru. Muri kubibona. Yes, ibyo byarangira nkatangira gushyiramo ibipimo. Ndamanuka igice, iki gice ni igice nzafata ndi guteramo bande iba iri mu nda. Icyo gice rero bakimanuka haturutse kuri uriya murongo utambitse, nindangiza nce umurongo utambitse hagati y'uriya murongo ubanza n'uriya nkurikijeho harimo distance cyangwa se intera y'igice. Ibipimo rero ngiye gukoresha mu nda ni 34, mu mataye h'umukiriya 42, ikibero ni 26, nkabyandikaho mu nda contour taille mu gifaransa. Muri hanshi cyangwa se mu mataye ni contour hanshi, mu kibero ni contour kwisi, uburebure ni longeur totale. Muri kubibona, uburebure ni 37, ikibero ni 26. Yego, contour jeno cyangwa se umuzenguruko wo hasi ku ipantaro ni 15, umuzenguruko ni 15. Ibi bipimo rero cyangwa se izi mezire nizo tugiye kwifashisha, nizo ngiye gukoresha nkata iyi pantaro. Kurikira rero buri kantu kose ngiye gukora kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Rero bande izajya mu nda izaba ari 2. Iyo bande ndayisiga nshyiremo uburebure bw'umupando ni 10 nafashe 42 ngabanya 4. Hano ugashyiramo uburebure bwo mu ivi, kuva mu nda ugera mu ivi ni 23. Uburebure bwose bw'ipantaro bwo ni 37, ndenzeho vare de couture cyangwa se urukubiro rwa kabiri bibe 39. Ibyo bipimo rero cyangwa se izo mezire ndabyimurira no kuri uruhande rundi, ariko mbere yaho ndabanza ashyiremo ibipimo by'uburebure bwo muri taye cyangwa se mu mataye. Ni 7.5 kugera ku mupando hakazamo 10.5, ubwo harimo distance ya 3 kuva muri hanshi ugera ku mupando. Ibipimo rero mbyimuriye hakuno 23, uburebure bwose ni 37, kongeraho vare de couture ya 2. Ibyo byarangira rero ndahuza imirongo, nce imirongo itambitse ariyo ndi bushyireho ibipimo cyangwa se mezire z'imizenguruko. Ya ni umurongo w'amataye n'umurongo w'umupando, ari nawo nshyiraho ibipimo by'ikibero. Uyu ni umurongo wo mu ivi, uyu ni umurongo w'uburebure bwose bw'ipantaro, uyu ni umurongo wo kuri vare de couture cyangwa se ku rukubiro. Yes, niba ari ubwa mbere rero
urebye video y'uko bakata ipantaro y'abakobwa, kurikira iyi video witonze akantu ku kandi kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ndakeka nta kintu na kimwe ndi bukore ntari busobanure, ntari bukubwire n'impamvu. Rero ngiye gutangira nshyiremo mezire k'uyu murongo wo mu mataye ni 42 kugabanya 4 ni 10 n'igice, kongeraho igice, nongereho 2. Yes, ngira ngo muri kubibona. Ibi bipimo nkabyimurira hejuru, ariko nsubiye inyuma igice kugira ngo nce umurongo uberamye. Yes, ugaca umurongo uberamye, niyo mpamvu nasubiye inyuma igice kugira ngo umurongo ube utagororotse. Nkasohokamo 2, ka tirete, kano 2 ka tirete rero namara kugasohoka nkongera nkinjiramo nanone igice. Ibyo byarangira rero ndashyiramo ibipimo by'ikibero. Ikibero umuzenguruko ni 26, kugabanya 2 ni 13. Yego, 13. Ubundi nkakuruba hano mu mupando, ngira ngo mwese muri kubibona, ugakora kave. Yego, hano rero ibipimo by'ikibero 26 kugabanya 2 nabonye 13. Iyi 13 ndayigabanya 2 bibe 6 n'igice. 6 n'igice rero ndagenda nyimarika nturutse kuri ya murongo wa marije naciye uhagaze. 6 n'igice aho igarukiye ngiye kuhaca umurongo uhagaze, umurongo uba usatura ipantaro mo 2, mo hagati na hagati h'ipantaro. Ngira ngo ko nabikoze mwabibonye. Yego, ugaca umurongo uhagaze, umurongo ugororotse, ukawuca witonze ukoresheje irati. Ibyo byarangira rero ngiye gushyiramo ibipimo byo mu nda. Kote urutaye ni 34, kugabanya 4 ni 8 n'igice. 8 n'igice ukawushyiraho. Yego, undi nkakora amataye, nkahuza hariya ibipimo byo mu nda byagarukiye, nkabihuza naho natangiriye gushyiramo ibipimo byo muri taye. Yes, ikindi hano imbere ku bipande by'imbere uracurika. Ncuritse rimwe, nkarihuza na hamwe cya gice cyagarukiye. Yego, warangiza ukazamuka igice kugira ngo ubone ya valere n'ubundi ya bande uzafata utera bande mu nda. Niyo mpamvu nzamutse igice. Fashion lovers, ndakwizeza ko ugomba gusobanukirwa gukata ipantaro y'abagore. Hano rero ni mu ivi, kuva mu nda ugera mu ivi, naho bapimye umuzenguruko waho. Iyi pantaro irarekuye relax. Umuzenguruko wo mu ivi rero ni 18. Iyo 18 rero ndayigabanya 2 mbona 9. Nk'uko muri kubibona hari umurongo uhagaze. Iryo 9 ndarigabanya naryo 2, hino hajye 4 n'igice no hirya 4 n'igice, ubwo byose hamwe bibe 9. Yes, ubu hano harimo 9, ryakikuba 2 bikaba ya 18. Rero ngeze hasi, umurongo mba nawumanuye ukagera hasi. Ubwo hasi umuzenguruko hasi ni 15, mwabibonye kuri mezire. Iyo 15 rero ningabanya 2 ni 7 n'igice. 7 n'igice ningigabanya 2
hino harajya 3,75 no hirya hajye 3,75. yes. Ibyo byarangira rero ibyo bipimo nshyize hasi ndabyimurira ahagana hano hejuru, ubundi nce imirongo ihagaze ariko ntayigejeje hejuru cyane nk'uko muri kubibona. yes. ngira ngo amaso araguha ibyo ndi gukora. Nturutse hariya ibipimo byagarukiye nzamutse 3 n'igice. 3 n'igice muri kubibona, 3 n'igice. Ibyo rero nabirangiza nkahita mpuza hariya 3 n'igice yagarukiye, nkayihuza na hano ku bipimo by'umuzenguruko wo mu ivi. Yego, nkahuza no ku bipimo by'umuzenguruko wo mu ivi. Aha naho ku muzenguruko wo mu ivi nkahuza nanone n'ahari ibipimo by'ikibero byagarukiye, nkongera nkahuza nanone na hariya ibipimo by'umuzenguruko wo mu ivi byatangiriye. Ishusho y'ipantaro ngira ngo muri kugenda muyibona. yes. Ishusho ngira ngo muri kugenda muyibona. Rero ngiye gukata. yes. ngiye gukata hariya ni mu mataye, ugakata witonze. Igishushanyo uba ukibona, ingwa aho yagiye inyura haragaragara, ugakata witonze. Ishusho y'ipantaro ngira ngo muri kuyibona. Habaye ari ubwa mbere waba ubonye igishushanyo cy'ipantaro, ni uko ipantaro y'abadamu, ipantaro y'abagore ni uko iba imeze. yes. Iyi pantaro iri relax, guturuka mu ivi irekuyemo kugera hasi. Ndumva nzakora na video igaragaza kuyidoda ko bayiteranya. Ibintu byose, buri kimwe cyose mugomba kugisobanukirwa hano kuri iyi YouTube channel ya Pizotera. yes. Kuriya murongo wa marije rero naho urakata ibitambaro turenga ruguru tuveho ukadukuraho. yes. Hano ndi gukomeza nkata ngendera ku gishushanyo uko kimeze. Ngenda nkata nkuraho ibitambaro bitari ngombwa kugira ngo nsigarane ipantaro. Rero hano ikindi kiba gisigaye hariya ku mupando, kariya kantu nako karavamo. Kariya kantu kagakave ugahita utambikira kuriya murongo wo muri taye cyangwa se mu mataye. Kariya kantu kakavamo. Rero igisigaye rero ngiye gukata igipande cy'inyuma. Kurikira video igipande cy'imbere, ndakeka wabisobanukiwe, kandi ubaye utanasobanukiwe neza wemerewe gusubiza video inyuma kugira ngo ubisobanukirwe neza, ko ndakeka nta kintu na kimwe ntasobanuye. Hano rero uyu murongo hano mu nda uca umurongo utambitse. Yego. Byarangira rero hariya ho ku bipande by'inyuma ntabwo ari ngombwa gushyiramo amataye, niyo mpamvu nsubiye inyuma ho nka rimwe. Hano ku mupando uraca umurongo utambitse, nangaho ibipimo byagarukiye hasi, nanone umurongo uwuprolonge utambitse. Kurikira rero nanone urebe ibigiye gukurikiraho. Hano ku mupando ndarenzaho 3. yes. urenzaho 3. Hano mu ivi ndarenzaho 2 n'igice. Mu ivi ndengejeho 2 n'igice. Noneho hano hasi ndenzeho 2. Mbibutsa ko iyi metero ndi gukoresha imibare minini iyo twita ama inch.
Yes, rero nturutse hamwe nacurikiye ipantaro ku bipande by'imbere nacuritse rimwe, ndazamuka gatatu. Ku gipande cy'inyuma ndazamuka gatatu. Hari impamvu igipande cy'inyuma tuba tugomba kugicurika. Hari ukuntu umukobwa yambara nk'ipantaro iyo utacuritse ku bipande by'inyuma, yakambara nk'ipantaro ukajya ubona ari kugenda ukagira ngo yambaye pocket, kugira ngo yambaye pocket down. Ntago biba ari sawa rero, cyangwa se ikibazo kiba cyabayeho ni uko umuntu wakoze iyo pantaro cyangwa se uba wayishushanyije ntabwo aba yigeze acurika hano inyuma. Rero niyo mpamvu nyine njyewe ipantaro icuritse, niyo mpamvu icuritse gatatu mu mibare minini, uturutse aho nacurikiye ibipande by'imbere, kuko byo nacuritse rimwe manuka, ariko hano nacuritse gatatu nzamuka ku bipande by'inyuma. Rero hano ngiye gushyiramo ibipimo by'umuzenguruko wo mu nda, 34 ngabanyije 4 ni 8 n'igice. Rero nkarenzaho gatatu, aka gatatu rero kazavaho valeri ya pense, niko kazavaho valeri ya pense, kagire n'indi valeri nanone isigara, kuko hari ukuntu umukiriya akubwira ati nyongerera wenda ipantaro. Ibyo rero iyo birangiye kuruba umupando w'inyuma, byo ukabikora witonze biragaragara. Igisigaye rero ni ukuguhuza nanone hariya iriya kabiri hasi nkayihuza na 2 n'igice yo mu ivi, ndetse nkanahuza kuri iriya gatatu yo ku mupando narengeje ku mupando. Ibyo byose rero ndabikoresha intoki nta kibazo, gushushanyisha intoki nta kibazo, ndabyumva nabyo. Rero ishusho y'igipande cy'inyuma ngira ngo muri kuyibona, ni kuriya igipande cy'inyuma kiba kimeze. Ikintu uba ugomba kwitondera ni ugucurika igipande cy'inyuma, kugira ngo umukobwa niyambara ipantaro mu gihe yicaye utabona nyine ipantaro yamanutse. Hari ukuntu ubona ipantaro iri kumwambika ubusa, ni ukubera yuko igipande cy'inyuma mu gihe cyo kugishushanya haba hatabayemo gucurika ku bipande by'inyuma. Iki ni ikintu cyo kwitondera. Ikindi ugomba kwitondera rero ni hariya ku mupando, ukamenya ko urengejeho gatatu uko bikwiye. Rero ndi gukata, muri kubibona, ni ugakata witonze. Ugomba kuba ufite sizo ityaye imeze neza. Yes, fashion lovers ndabakunda, kandi namwe murankunda, benshi barabinyereka bakabinyandikira muri comment. Rero ndakeka video iri kugenda yumvikana, kandi ari nako igera ku musozo. Video yo gukata ipantaro y'abagore. Rero hariya nacuritse, ndakata hariya nacuritse, turatambaro tundi tuvemo, kugira ngo muri kubibona. Ikindi rero gisigaye ngiye gushushanya pense ku gipande cy'inyuma, ndatambika 4 n'igice. Yes, nambitse 4 n'igice, ngiye gushyiraho pense ku bipande by'inyuma, manuke 4 mu mibare minini. Ndi gushushanya hano pense, ibipande by'inyuma bigomba kuba bifite pense by'iyi pantaro ngiye gukora. Yes, fashion lovers, nimba uri gukunda iyi video, nimba uri gukunda isomo ry'uyu munsi nateguye, yes, biriya pense rero ndahashyiraho akamenyetso,
yes, no ku kindi gipande naho pense ngomba kuyihashushanya. Yego fashion lovers, nimba uri gukunda rero iyi video nagukoreye yo gukata ipantaro y'abagore, ukaba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo video yose nzajya na uploadinga igihita ikugeraho. Ikindi ukore like, ukore share, kandi ikindi ntiwibagirwe na comment. Rero ibipande ku bubi ndahashyira kari akamenyetso k'agakubo kagaragaza yuko ari ku bubi bw'itise. Yes, ipantaro rero izaba ifite imifuka imbere kandi izaba ifite n'imifuka inyuma. Rero kurikira video urebe uko ngiye gukata imifuka y'imbere, buryo bworoshye cyane. Iyi mifuka iroroshye cyane, utazacikwa na video yo kudoda iyi pantaro kugira ngo urebe ukuntu n'iyi mifuka nyidoda bigahita bigenda neza cyane. Rero iyi mifuka nyikata nifashishije ibipande by'imbere. Yes, nyikata nifashishije ibipande by'imbere. Aka kantu nako ushobora kuba utari ukazi, ariko uyu munsi umenye ko bibaho. Yes, ndatambika 1 n'igice. Yes, ndatambika 1 n'igice. Ibyo byarangira muri kubibona ishusho yo mu mataye hariya, manuka uburebure bw'umufuka. Umufuka ndashaka ko ugomba kuba ufite uburebure bwose hamwe bwa 12, turutse hariya mu nda. Warangiza rero utambike 6 mu mibare minini. Ntambitse 6. Yes, 6 nyimurire hano hagana hepfo. Ndayimurira hano hepfo, ubundi nkore ishusho y'umufuka. Ngira ngo muri kugenda mubibona. Abantu bagira uburyo bwinshi bakatamo imifuka y'imbere. Yego, ariko ubu buryo nabwo bumenye nta kibazo, numenya no kubukoresha ushobora kuzasanga nabwo ari uburyo bwiza cyane. Uburyo bwiza kandi uburyo bworoshye. Ibyo rero byarangira ndashyiramo uburebure nanone bw'umufuka hariya uba ukoreramo ni 5 n'igice. 5 n'igice uburebure bw'umufuka hariya umuntu ukoramo. Yes, nce umurongo uberamye cyangwa se icyo bita oblique. Umufuka ushobora kuba uri cave cyangwa se uri oblique uberamye, uha ishusho ushaka. Hano uha ishusho ushaka. Rero ngewe nkwaye ishusho iri oblique. Rero uko umufuka mba nawushushanyije, ndakata bino bitambaro birengaho mbyigizeyo kugira ngo mbone uko nkora imifuka yanjye neza. Rero nk'uko mwabibonye hano ku bipande by'imbere, hejuru hariya kuri bande mu nda natambitse 1 n'igice, ubundi manuka 5 n'igice, nkora umurongo uri oblique cyangwa se umurongo uberamye. Rero hano ikintu ukora, turiya dutambaro tw'umufuka tuba ari udupande 4. Ikintu ukora rero, hariya naberamishije kuriya murongo uberamye muri kubona, ibipande by'imbere ni 2, ndahita mfata kuri twa dupande 4 tw'umufuka, mfate 2 two hejuru ntukatane na hariya naberamishirije uriya murongo. Utundi 2 two hasi turasigara two tudakase, tutari oblique. Yes, fashion lovers, imifuka rero maze kuyikata hariya ndahashyira akanoci
cyangwa se akamenyetso kugira ngo nze kuhasirifiza, rwa ruhande nirwo nsirifiza rwonyine. Fashion lovers ndabakunda cyane rero, ntugende udakoze subscribe, like na share, kandi ikindi comment zanyu ni ingenzi. Ndabakunda cyane, ntuzacikwe na video yo kudoda iyi pantaro.